Shubor Nakaslem Jong Nongsan Hima. Ka Khasi Students Union Delhi Unit Keralit ban Jingkyrshan ki Samla Pule ki badang beteng ke Jingïakhih Jantar Mantar hanong ba Delhi ka badang beteng haduk mentakasni ka ar pulai tarik naitung ar hajar ar pundio. Kani ke Jingïakhih ki Samla Jantar Mantar ha Delhi ka dei ke berelam de ka cockroach Jantar Party ke belayat mental la shibnai ke ba kira dawa ban hiar shuki menteri badaipet ya ketanat puli putih dari India udhar mendra pradhan. Ke Jingyo mensiam kini ki Samla ki bayakhi ke dei namwar Lei haransan social media ke jing sha sho sha bom lati bat sha siat le air sat khmat hawa kitmu bandit tur sha parliament ke Samla mar biang khongwer ke bedai ke president ke KSU Delhi unit haba ajikran ke jaka ke long bakumba ke KSU ke yeng ha ke nongrem ke puli puthi kumta kilawan ban Jingkyrshan kini ki Samla ki bayakhi mental shibnai Jantar Mantar kenang banwan ra ya ke puli puthi ke babha ha ke India ban tip kham banya unong san Hima ulayo banekran kerpang bat ka Samla marbiang khongwer ka badan benta hanong ba Delhi Nagaliang jongka KSU ngawan hande begini ke kena Jingkyrshan ni ka protest ka baladon berpaksa ke protest menta jong kini kena Samla Pule baladon kumba shibnai te kum ka seng hi ko wei ka noram jong ka seng ka de banyadai ka Pule puthi ban penkiu ki kena Samla kumta nga snow kalong kabakong san bat kabadan kam bangin mi shakmat hakum kini ki jat protest bat bangin Jingkyrshan kini khenang bakan waya lami ka jingpha ka Pule ka puthi na benta ka ri barok away mengikung ka KSU mong ya wan lang pada slok tilang bat kum ki bat ka cockroach Jantar Party bat I ba so namang chok mo ibala sa sangan ha angni ha Delhi kumba la jan shibnai na marjungi ki students ni kuntang ya wanang ni ya museum Italy ki buat ni amno ka government kan sarkar kan sakap moi ki jing dawa jing ba katno ka la kai ki kani ka jing puli jing mo aba ka pisa ka job ya ka jing start mo kani ya pan. We are here standing in solidarity with the student protesters at Janpat today. In a democracy, it is a fundamental right to protest peacefully. So today we are here not just to disagree, but also to save democracy because it is our right to speak, to listen and to be heard. We also condemn the Delhi police brutality on the students here in Janpat yesterday. Students, I would like to say that this situation is really distressing. Education should be a fundamental right of every child, of every citizen of India, and that is not the case right now. And I hope that the government will not turn back on the students and will do something for them. Yeah, thank you. पेपर लीक नहीं चलेगा पेपर लीक नहीं चलेगा लीक में तो नहीं चलेगा लीक में भी नहीं चलेगा सीएनटी में नहीं चलेगा पुलिस कांस्टेबल में नहीं चलेगा आप लोग नहीं चाहते ये पुलिस करने को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप लोग चाहते हो ना यही बैठे रहे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा इस देश के इतने बड़े एजुकेशनिस्ट ने इस देश के इतने बड़े अपनी जान Komor biang. Hello. Merikran long ba, merikran ba, meno pelik itu ke Jingïakhih, be pelik Jingkyrshan. Ingilin benen. Jenmet ma. Hai. Ya bon ki rekod jong ki isu pelik itu saja Jantar Mantar. Hai kia bun ya don kia bun kia don kum tu shifo khasan mut kia don. Hai. Ti kalau kum lo ke Jingïakhih apa pe yang tu jaka. Kini de kiri kalau ka pher ha na hakibi ki protest na ju poi kai ko hashalong tu bun ki protest na ju le dai kani ka ba Jantar Mantar dai kalong ka pher hi sa na mai ningkong ekiwan si poi di ki khna mo na police one
saka ara kala bun ha long inde shumba ding thenne ka area thai kan dei koi ka dakhen em malong bi molai baro ko wei te jing dap ki brio te la bun brio ha ta thai ba molai baro ko ya dap ki brio hadin kumta kalong very well organized organizers kila organize ha ken ki jaka room ki brio kilong discipline ki room do ulan dal mi ki mi do ulan te sangi kum ni room bun kan thai ba yang tu dei wala babun brio bakana ni babun brio kum turu longi ko kentero game small long unsafe lagi small ni long singan hai ngi singan ngi ya chumchen ngi sinran ki badan hak turu kimlong misbehaving kan kilong ya akor ya de ko kam hot te namar ham to ki wan beda koi ka agenda re ban protest mo ya ka man pen bahan ka boleh puchiam kan hot te penyu bahaman kabam ni ki brio na bar class pen order Bombay ki ki Swiggy ko Zomato ban poi bitang to ha jaka ba protest the zawan zagi Zomato shishim bet mano te ba no po ha fini ya punto kalong kami ka festival ba he ha shong no dingin dala mesin ro punto nila ila dan ba terwa dan ba ai sampum dan ba sam ai free kan dan ba ai free kan ha Kaya free na fit. Kaya free kum to naman basyo duni de kibriyo la duni bishi spatli san phutli kum ta. Tela shu sam free bed. Te kidan kini kiwi ki organization ru kum ki SFI kum to ki bawan ban yes nok silang pini protest kishna kini ki cam la jong kan. Hawi kandong na ka cam jong to organization how to we ka kandong na cam to we organization te haman ki kandong kidan ki khana ki le ka jong ka test long sumber banta hakane koi ka cam hane we kandong ki la le long ki la race slogans e kum to hato we kandong ki le drama hato we kandong ki RY the kajong kandong ko the kajong their own way of protesting and different pit kini ki postcard ki placards ekum to kilong very creative hakane ka protesting isha ka creativity but like protest in the way of art form ti mukali sa kawai pihak village tu cepo Jingkyakhih pi kandut na mitu kini alam jang tu ka CGP ne but open kedua kena yang dong CGP ni kami usah nama isang syak madu labon bre poi situ take one thai sheet entah thai ka fenyeng tu lain ba fenyo orang special support kan tin siyo niyo ina sinai sige I speech ko to kumanin ura I speech tu abiji tu nong president ba kina continue kini ka Jingkyakhih kena continue kini ka Jingkyakhih adu pada air resolution kemudian dong Ukraine ki ayu te ka to ka pa te ni yo benyi yo longi ina jai man hajan te yo na hoy kumur baro si India kila apolor ti samla ki baru khat na Haryana na Punjab na UP MP Bihar baru khat kila wan kumur lapoy di kilak ngot kan telong ta hoy nama dafi kani ka ire ka protest di hajan pat dei next janpat ka locality kani ka city ka place te ka to ka kinare ki lada hajan par brokoi di lada kila tur shesh kani sha cannot place ru adu ki dukan ha cannot place city ki apan khang le ta nama ada di ki buni ki sabe hum to namal kya wana baat mo na baat state ke saab to kya baam hum to ek it's a nice experience good revolution te pi patla no pinlet biang ne pi letang menen pinlet biang no shkamat ni le yang ni le dimensi singi ro kya poi hi member jogi menchi singi hoi kato ka bala ja pa kumar kum to bun ba khamle chur ki le ka jamiyat nama jamiyat ka khamlong peaceful kham jae te menu probability हम से भी मंगी कला kumar biang dom ban yo phat ka jo ha ka por ba pat jai eken kumu jermet kan kumar to jermet jermet kum to shibaj khar baje shibaj met sni kan minute like around 1 am 12 am hoy ka ke poi kumar ha pare ki Pule bat Samla so yeah sure to kira ki pure to balamen sa menen ma Mantar siru ni have picture ka situation naman ni don ki brief ki situation long na eman Kamu kita wawet bah hadu benda hiar suki hadu benda hiar suki tu dah menerapan dan
Union Minister. Job hỏi. Mà cái culture su khôi jong ha, because come your permission to ban protest ka site eh. Na tu mentas ni la shy ki to ka permission kala akut. Nama la One Republic pi and dan protocol bahabat. Ka to ka Central Delhi dan protocol ban long high security de show ka Independence Day sorry. Show Independence Day. Di takadaw nga sa kinum yo show permission nama Independence Day kala jan. Jadi bagi pati ba kat umpat resign te kimnum ki nang to kendan biham to. Oh, kemud long Independence Day kinum syasyu naman to Jingïakhih ro. Tarikin yang baik pilba. Kendan baik. Kendan baik ten. Takadaw na anticipate ba something else might happen ke? Hoy. Kidik si ban one. Ti kubisbon itu video Jingkyarshah sa pentip lang dapi lek biang. Ada. Ngai kita ki Samla ru la push Delhi ru. Pia kenduk kita Samla ba wanang ne. Mana dia? Itu sa kilit mesti ini panishilit ben ba. Baro ha. To kubisbon kumar biang kongwer. Kubisbon. Ada. Kubisbon ya.